Egunon. Hola, Susana. Os traigo el sellito para que vayáis sellando a la gente que os venga. ¿Vale? Venga, vosotras, agur, beroarte. Enfermera Latik parte, zeioa, egun guztirako. Eskerrik asko. Egarte. Bai, agur. Egunon. Aleko jarrinaz. Farmazia gozarkinakot, bale, sigiloan batera. Osasuntzu sigiloa da, egun osoan aukiteko, zure liburutzoan eta ikuntzuetan biako bezeroi emateko. Vale, mila esker. Zuri. Pues hoy lunes osasuntzu está en librería Aiz, Eskerrik asko. Non, seguro bana, eso, genator, sello berezienekin, gure amoratetik, ibilire. Gaur egun osoan ekiko zu sello berezia, eta horra dut zu, gainera bera, 2 puntu. Eskerrik asko, Ana.